Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola i-body shape care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. I-body shape care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa i-body shape care kaBabu Dokotela. Siyabingelela Babu Dokotela bayisizwe bajabula mfana umhleje khale umzolo amancane. Namhlanje senza le video sise building elide kakhulu ethiwa i-Nedbank House building sise 19th floor dark room kumnyama kuphela. Studio number 1. UBabu Dokotela umelaphi wendabuko osebenza ngamakhambi esintu. La abantu abafika bezofuna khona usizo bangithola khona ngeseThekwini. Namhlanje sizothinta udaba olubaleka kakhulu sithi Meqise NGOTHANDO. Lana lento ngizophinda ngisho but ngisho ngohlangothi ukuthi akuyisolo ngayo angixolisi. Ngifuna ukuthi wazi ukuthi satheme sakha imithi we leveled ourselves ukuthi let us advance imithi yethu to the level that no one will feel regretted or left outside. Kunabantu ngempela you don't understand it. Even lento ikhona nakwabezinye inhlanga ubushimane. Singabheka ubushimane esearch ngoba uzothi uMbabu Dokotela ngesikhathi semali kangaka wena usakhuluma indaba yentombi into esidinga imali. Kunomuthi othi wena uma usebenzisele enye into sikwazi phinde siuguqule thina siwenzise enye into kodwa kuwumuthi lona obune intention yokuthi uma ufuna ukuthi umuntu enze ukuthi that person kufuna enze ukuthi naye ngalomuthi. Lana uma ushela intombi ngikunika umuthi mina engithi thatha lo muthi ubeke esandleni. Thatha iconsi lomchamo ulithele la umuthi umixa kanje lo muthi umbiza ngegama uthi ngithi usibanibani njengamanje ngithi umeke uweqa lo muthi lo ngifuna ningene kena ngenyawo nikhupheni ezinohlala ekhanda bese nimeze avume yonke into engiyifunayo. Uyawuthatha lo muthi uvuthuzela phansi la azoweqa khona. Uyamsaba ke njalo. Uma ungamsaba uma usophinda uyamxhawula uyamhaga kanjalo. Yabo. Then uyangena ke lo muthi but asikho ke lapho. Ngifuna sibheke ama-accountant. Ama-accountant you don't understand what job they do. Awawashi izitsha. Awamela abantu emacaleni. No, accountant yenza okukhulu kunalo. Idila ne-commerce. Abantu bemali. Laba abantu bayakwazi ukuhlala nemillionaire. Izofuna umsebenzi, ijike futhi imillionaire ingamniki imali. Those people are called accountant. Uma uyi-accountant ngiyakunika lo muntu ngithi lo muntu ufuna afike nge-appointment yakhe. Uma ezofika lo muntu uyasho ukuthi njengamanje Mr. Moraj when he crosses over here he must listen to anything that I said. Make him listen to anything, any demand that I pose. He must answer yes. And then uthatha uyawuthela phansi lo muthi. Uma sesehlala uyawusula la isituleni sakhe uthi uma ehlala la ngifuna ungene kuyena uhlala ekhanda umenza avumeleke ngesikhathi eza umbuka lapha egate epark emoto ubona yonke into ne screen lana channel ubuka yonke into ayikho uma engena usumile usemthithi oh Mr. Moraj you're welcome in and have a seat and uyamxhawula wow you made it on time wow you look beautiful and you're training what no I'm trying to put down the belly and yeah but yeah you look young what are you eating just umpush nje then musomhlasa phansi but umuthi usumthintile ngawo useweqile useyohlala kuwona uma ehlala kuwona anything oyikhuluma na njenga accountant uzokulalela imisebenzi yonke naye eminye usezoyibuyisa manje ayileThekwini nawe ke mmeli wenza same thing ngoba lana uthola ukuthi umele umuntu oyi multi millionaire owenze serious crime ongeka ayinjejele yena because unemali but akazibone inika wena kunaloko because you are non white or u prefer ukuthi athole umeli omlungu yayizwa lonto sebenzisa umuthi ke mmeli wena ohlala phansi nabantu on one ezindoda kaNkulunkulu umphathiswa wemfihlo ngifuna ukuthi uma ezongena lo muntu uwenze same thing usho ukuthi ngithi lo muntu lona angingabi ngoba uNkulunkulu ngithemba umuntu obada ngithemba amandla akho umuthi wakhe owena mdalo wezwe namhlanje ngisebenzisa umuthi wakhe owena ukuthi siwusebenzise ukuzuza ngawo into ezikaNkulunkulu zize kuthina ukhulekele lo muntu ukhulekele uma usiyawuthatha uthela phansi kanje uzothi uma efika ke lo muntu uzohlala bese futhi uyambamba ngoba ke umzalwane ufuna uma usumbamba la emqaleni umhlihla nje umbamba athi umhaki musumtshela ukuthi owethu uNkulunkulu yiqhawe thina safelwa
thina safelwa ahlale phansi and then after yaqala uya consultana anything oyishoyo ngoba lento abafundisi bayenzile basiza abantu one on one bathandazela abantu basiza abantu emabandleni umuntu mase sizakele ayi kulesonto lelika akalibona liphuma ku TV ngenxa ukuthi lo mfundisi elakha liphuma ku TV engisho ukuthi ke lo muthi ke lona ke esubuza ukuthi Meqise NGOTHANDO noma sitshela ukuthi oyishimani umuthi okwenza ukuthi umuntu oyake uyahamba uyekhuluma nemanager yakhe emsebenzini and then into efunekayo wena uyabona la iqhamuka ngakhona ipaka imoto umuntu uzophambana nakanti uthela lo muthi lo ithi hayi John uthi hayi se uvese uyazi nisazobokhuluma naye boardroom imisi ifika lapha ebe just shout no uJohn is asking for an appointment to talk to you about what oh no call him umuntu usombambile yathuka ukuthi wow so kalula kanjena nje ngoba phela wazi ukuthi lo mama noma lo baba lo udifficult ngayo yonke indlela lo muthi ke siuthela phansi aweqa angiveze into ethelwa phansi imithi ethelwa phansi is very important ukuthi siyifundise abantu ngami ngoba imithi ebulala umuntu ithelwa phansi umuntu ohlanyisa umuntu uthelwa phansi umuntu owenza ukuthi baxabane nomkakhe uthelwa phansi umuntu owenza ukuthi umuntu ashiye umuzi wakhe aduke nezo uthelwa phansi why can't we advance sisuse konke lokho kumbi mise sifaka izinto ezinhle kuphela ekusizeni abantu uyawufuna lo muthi uba 1000 rand ngiyakwenzela ngikuposele kodwa kusalayo wena uzodinga umchamo umix iconsi incane umchamo umuthi usiyawutshela le ndoda noma ungathiwa iqonya amantombazana awu20 awu100 kodwa ilinde ngesikhathi ingena ithi isazongena ebathroom igezeze imiphumela kwena ziyakhala imiphumela kuyona ziyakhala iyaweqa imisisi yoqoka laphana and uyayidlalisa kanti uyawufaka lo muthi emzimbeni ukuthi kodwa baba khona ngabe phela usushefile buka nje ibuya zophuma nangemuva uyabujabulela lokho phela ngemadoda athandule ethinto into engamsangana lento ufuna uyiphusha to your own benefit lokunye bengenza ama example ukuthi everybody can always use it sizokunika ke Meqise NGOTHANDO sibonga Babu Dokotela Babu Sisi Babu Jabulile mfana umhleja kehlomlo kusiyathobeka Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele uhluleke na ukusebenza uhlale ujulukile kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho uma kunjalo thola iBody Shape Care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho iBody Shape Care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma ushayele ku 082 459 1816 noma ku 063 6898922 khumbula isimo somzimba wakho singalungiswa iBody Shape Care kaBabu Dokotela